titas kianga Paul lai khak bung thum Christian tat dan kilom vai hom te le thunei te nuai a kita lu ta thumang ding le thil hoi chiteng sem ding a mansa a om ding in sin sak in la kwa ma gen siar lo dan ding vualem tak a om dan ding mi teng teng lak a thunwai lut chiteng hi lang a thunun nem ding in amau te thei khe thak sak non in eleng ni dang lai in mi hai thumang lo khema om ud na le kipa na chiteng sem gilo le hazat hat a om ki huai le ki hotwa te I hi uhi hima le pathian I hondam ba mi git dan le nya mi hingtung a I dan a hon kilat lai in diktat na a I hi thil hi te zia khilo aza ngai na zia ka pian thak na a sop in le Chris le khasyang tho a thak sak na in ate a hon hondam ta hi huai kha siang tho Jesu Christ I hondam pa zia kin nak pi takin itung a asung bota hi huchi a he pi na a siam tan sak a om in lamet na a tang ton hin na go lo te I hi theina ding in hiai thu gen adik a hi hiai thil te na phut tin ten a ka hon del de hi huchi a pathian ging ta sa ten nga thil hoi hi ding a apilwan theina ding on hiai mi hing te a ding in a hoi a phatu mo hi hima le dot na hai huai khang thu sui na kisel na dan thu a kilai na nungat san in huai te thil phatwam lo le bang ma lo a hi gin na tuam nei mi zo khat ve ni ve hil nung in ati in de ken hu chi bang mi lampial le gilo a hi chi nga thei in ama siam lo akitang sak a hi thu hil na nanung te Artemasiam taikika siam nakianga kahong sol chiang in Nicopolis a kakianga hong pai te in hiai mun a phalbi zat katum hi dan siam Zenas le Apollos azinawa bangkim atak sablo na ding un phatwam ngai tak in napan pi un imiten leng atak sap khok tak te u asuk tua theina ding un le ga alo a om theina ding un thil hoi hi a ku kal ding in zil u hen ka kyanga om teng in chibai a hon bu ku hi ginna a ke a hon I te chibai hon buk sakin nave kwa kyanga he pi na om hen amen